Hidup bisa beda. Ayo, ayo, ayo. Ayo kawan, ayo apa lagi kita? Nyok sama okor timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan, ada warung jablay di situ singgahan. Cara tos hilang asa kada karasaan, hasil panurihan itukin anggih kawitan asik baramian bakumpul kakawanan, habis duit bulikan imbah tugoringan. Nyok maokor timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan, ada warung jablay di situ singgahan. Ayo kawan, lah kasih kawan. Nah, ada tuh nang pindah pas nah. Manis barangnya nah. Apa ya kowe? Jutawan walau hanya di warungan, handphone kada lepas di pinggang, kunci kendaraan di tangan. Biar modal cuma pas-pasan, duit bisa BI injaman, panting bisa bagi gengsian, mumpung masih saurangan. Nyok sama okor timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan, ada warung jablay di situ singgahan. Cara tos hilang asa kada karasaan, hasil panurihan itukin anggih kawitan asik baramian bakumpul kakawanan, habis duit bulikan imbah tugoringan. Ayo kawan, lah kasih kawan. Nah, ada tuh nang pindah pas nah. Manis barangnya nah. Apa ya kowe? Jutawan walau hanya di warungan, handphone kada lepas di pinggang, kunci kendaraan di tangan. Biar modal cuma pas-pasan, duit bisa BI injaman, panting bisa bagi gengsian, mumpung masih saurangan. Nyok sama okor timbuk mulai kamarian sampai larut malam. Nyok mencari pasangan, ada warung jablay di situ singgahan. Cara tos hilang asa kada karasaan, hasil panurihan itu